pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v prestolnici Burje v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela tekma 10. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na mestnem stadionu Ajdovščina se bosta pomerili ekipi domačega Primorja in Olimpije. Nogometaši Primorja v prejšnjem krogu niso bili dejavni, njihov obračun z Radomljani je bil prestavljen na reprezentančni premor, no pri Olimpiji pa je bilo časa za počitek in za pripravo na to tekmo neprimerno manj. Cilj Viktorja Sančeza je gotovo tudi ta, da bi porabil malo užigalic, tako kot recimo ob Kamniški Bistrici. Jasno, 5-metrski prostor je bil napolnjen, pa Blanko. Pinto, to je dober predložek. Lukas, priložnost za Olimpijo in mreža se je zatresla z napačne strani. Pedro Lukasu, kakšna podaja, priložnost zdaj za Durdova. Durdov, Olimpija vodi z 1-0, 12. minuta srečanja. Ivan Durdov po res fantastični, mojsterski podaji Pedra Lukasa in hitro so zmaji poiskali razpoko v tekmečevi obrambi in prišli do vodstva. Zdaj bo verjetno nadaljevanje precej olajšano. Ivan Durdov pa je po 6 neuspešnih poizkusih vendarle zatresel tudi mrežo na prvenstveni preizkušnji. Poglejmo še enkrat to akcijo. Dofo je poiskal Pedra Lukasa in potem podaja za nogometni luvar. Durdov se je tudi izkazal s prvim dotikom, s prejemom je Spličan iz ritma vrgel 2 čuvaja in na to rutinirano premagal tudi Gašperja Tratnika za... Iz noge pa nova priložnost Suale pred golovo črto. Bultan. Dofo, krasna podaja Dofa, Durdov gre proti vratom Tratnika. Sančez, Blanko Sančez, še enkrat do žoge. Blanko Sančez, Tratnik brani, potem pa Raul Floruč s prekrasnim golom. Olimpija je podvojila prednost in verjetno lahko Viktor Sančez udari štampilko, primer končan. Razparal je mrežo avstrijski nogometaš in tako prišel do 3. zadetka v tej sezoni prve lige. Zdaj je skupaj s Pintom najboljši strelec Olimpije tudi v prvenstvu. Izvrstno Raul Floruč, ki je bil tam, kjer napadalec mora biti. Takoj po vstopu v igro je vdihnil nekaj svežih idej v igro zmajev. Milan Anđelković, za vami je resnično težka tekma. Bi lahko celo rekli, da je imel danes veter eno izmed glavnih besed? Ja, seveda je imel res težki pogoj za igro, tako kot za nas, tudi za nasprotnika. Nimamo kaj, glava je gor, gremo dalje. Na koncu se zdi, da vseeno niste tako zelo ogrozili zmage Olimpije, ste pa imeli ob koncu prvega polčasa eno veliko obdobje podaljšane posesti. Bi tam lahko recimo bolje to izkoristili in Olimpijo spravili v težave? Tudi to je bil nek plan, mi smo mogoče v tem trenutku malo veter na naši strani. Ni nam uspelo, fantom sem res v garderobi tudi rekel čestitke, dali so vse od sebe za borbeno igro, ampak se pravim, moramo naprej delati, upati in verjeti v to, da bo vse na koncu dobro. Dolgo časa tudi niste bili aktivni, ne? Sicer ste imeli veliko časa za pripravo na ta obračun, ampak verjetno bi si bolj želeli, da bi bili v tekmovalnem ritmu in da bi tako nekako bolje pripravljeni pričakali to tekmo. Ja, se strinjam, tekmovalen ritem je zelo pomemben. Mi v tem trenutku smo ga mogoče malo izgubili, nismo najdeli nobenega nasprotnika za medvikend, kar je logično, ker so vsi igrali. Ja, je res, da smo malo tukaj hendikepirani bili, ampak tako je, kakor je, gremo dalje. Najlepša hvala. Haris Dedić, danes ste storili vse, da bi na domači tekmi prišli do pozitivnega rezultata proti Olimpiji. Že s trenerjem sva nekako ugotavljala, da je imel veter danes pomembno besedo. Nam lahko izdate, kako težko je bilo igrati v teh pogojih? Najprej naj povem, da sem zelo vesel, da smo se vrnili na naš stadion, odigrali tekmo. Je pa vreme res zelo zahtevno bilo danes tudi za nas, ki smo tega navajeni. Prvi polčas je bil tisti, ki bi ga morali izkoristiti. Žal nam to ni uspelo, potem pa drugi polčas smo se borili, dali se od sebe, težko je bilo proti nasprotniku, proti kakovostnemu nasprotniku, proti vremenu takšnem. In poraz, ki boli, ampak
poraz proti ekipi, ki je prva na lestvici, tako da z dvignjeno glavo naprej. Hvala. Mr. Victor Sanchez, congratulations for the win. There were tough windy conditions today. It seems that adaptation was the main key today. How would you describe this performance? Are you completely satisfied with it? First of all, thank you very much. And of course, these kind of games that is very difficult to play the football we are used and we want to play. It's the kind of game that show the character of the team. A champion's character. If you want to become champion in one competition, you have to be able to win this kind of games. We knew that it was going to be very, very tough, but we didn't know about the windy conditions here. So we are that very good from the very first minute. I think that we are that much better than our opponent that they are used for these conditions, and we were able to score in the half that was impossible to play with the wind in the face. In the first half, that led us to take this advantage during this first 15 minutes of first half. We were smart, and then they start to press us using the wind, and we couldn't put the ball away from our half, but the good job was done in the first 50 minutes, and also the very good job in defense, very focused in defense to keep our clean sheet. And in the second half we took advantage, of course, of the wind to play in opponent's half, and also with the target to score more, to get more chances. We did, so very, very satisfied with the performance of the players. Yeah, in the second half you completely controlled the game. Were you completely calm? We are always full focus, and I never calm down till the end of the game. Of course, I feel confidence for our players because they are showing us the capacity to play in different conditions, different kind of games. So yes, but I want to score more goals. I want to get better results, so keep winning, happy, and now it's time to celebrate and to prepare the first game in conference. Yeah, now it's time to focus on the game against Heidenheim. I believe your players can't wait for this European journey to start. Okay, the game is on Thursday, so now we will. What we want is to use very good this afternoon now to recover, to enjoy this win that was very, very tough. Difficult game today, and tomorrow recovery and prepare the game little by little. So the match will be on Thursday, and we will be prepared. Let's see. What can this well-organized Olympia achieve in Conference League? What is the goal? Our goal is to try to win every game, and step by step, let's see in which opportunities we are at the end of the season, because if you want to fight for the titles, you have to be there. In the last third part of the season, if you are with opportunities to fight for titles, you create these opportunities, do what you do in the beginning and in the continuation like we are now. So keeping this way, bringing winnings for the team. Last question, more or less for fun. We heard that you are a big cycling fan, so I'm curious, will you watch World Championship tomorrow, and who will you support, and who is your main favorite? Of course, I'm a very big fan. Of course, I support amazing Spanish cyclists that we have currently, but mainly in the history. The big one for me is Miguel Indurain, and I have had the luck to pedal with him sometimes in these kind of events that they organize. So, but nowadays, my big fan is Primož Roglič. You know perfectly because I have said this before. Also, I'm crazy with Tadej Pogačar because it's unbelievable his capacity. So Slovenian team, they have very strong two options for the world champions, and for sure I will be watching, but also I will be watching the basketball match that Olympia has tomorrow. So it's very interesting Sunday. At the same time, we have time to focus in our team. So busy Sunday. Thank you very much, Viktor. Thank you. Ivan Durdov, iskrene čestitke za zmago. To je bila seveda zelo težka tekma in vaš zgodni gol je verjetno delo zelo olajšal. Pa je, stvarno su bili teški uvjeti za igru, jak vjetar. Srećom zabili smo gol u prvom poluvremenu, olakšalo je to puno posao, s obzirom da smo onda drugo poluvrijeme išli na vjetar, našu korist, tako da svaka čast ekipi, pokazali smo karakter i u ovim teškim uvjetima da možemo doći do 3 boda. Dosegli ste res izjemen gol, z enim dotikom ste se otresli 2 čuvajev, potem zanesljivo zabili. Je pa bila prav tako zelo dobra asistenca Pedra Lukasa. Kako ste se mu zahvalili za njo? Pa je, stvarno vrhunski pas.
njegov pas, to je pola posla kad je tako dobar ubačaj, tako da malo je vjetar pomogao s obzirom da je zaustavio loptu, žogu, tako da stvarno odlična akcija.